Halo teman-teman, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel teman-teman nih. Wow, kira-kira si ondel-ondelnya pada ngumpet kemana ya teman-teman ya. Oke, kita mulai mencari saja ya teman-teman ya. Lihat teman-teman. Wow, 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 wow. Itu ada banyak sekali makanan ya teman-teman ya. Wow, 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 wow. Coba kita lihat nih teman-teman ini. Mantul. Wow. Oke. Ini ada Kiko teman-teman. Mantul. Wow, ini ada permen Yupi Burger teman-teman. Wah, mantul. Yang ini ada permen Yupi Milimus. Wow, mantul. Wow, wow, wah, wah. Ini ada Frozen Mix teman-teman. Enak sekali nih teman-teman. Mantul. Wah, 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 ini ada permen Milkita Milk Candy teman-teman tuh. Wah, gambarnya sapi teman-teman nih, rasa strawberry. Mantul. Wah, wah, wah. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi. Lihat teman-teman tuh. Wow. Mantul. Wow, lihat. Ini ada ondel-ondel Pak Dokter teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Bu Dokter. Wah, ini ondel-ondel Pak Kumis. Mantul. Wow, ini ada ondel-ondel Pak Kumis tebal teman-teman. Wah, mantul ya teman-teman ya. Ini ada ondel-ondel Barongan. Wow, mantul. Wow, ini ondel-ondel cantik teman-teman. Ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Pak Polisi. Wow, tugasmu di mana? Wow, oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman ya? Wah, coba kita cari di sebelah sini teman-teman. Kira-kira. Lihat teman-teman. Mantul. Wow, ini ada topeng ondel-ondel warna putih. Wow, mantul. Ini topeng ondel-ondel warna merah ya teman-teman ya. Wow, mantul. Lihat teman-teman. Ini ada sapi yang suka berjoget-joget nih teman-teman ini. Wah, sapi lucu ya teman-teman ya. Mantul. Yang ini, wah, ini ada Captain America teman-teman tuh. Tapi Captain Amerika aja seperti Doraemon ya teman-teman ya, perutnya buncit. Wow, oke, kita biarkan dia di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita mau mencari lagi teman-teman nih. Lihat teman-teman tuh. Wow, ini siapa lagi menunggu mobil ambulan nih teman-teman ini. Wow, coba kita cari ya teman-teman ya. Kita lihat ini siapa ya. Wah, ini ada Doraemon teman-teman. Mantul. Ada Doraemon. Wow, ini ada Iron Man teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wow, ini ada Hello Kitty. Wow, ini ada Kapten Amerika. Wah, mantul ya teman-teman ya. Ada Kapten Amerika. Yang ini siapa ya teman-teman ya? Wah, ini ada Bebek. Bebek lucu, mantul. Lihat teman-teman. Ini ada LOL ya. Wah, mantul. Lihat teman-teman. Wow, ini ada mobil ambulan ya teman-teman ya. Mobil ambulannya besar sekali teman-teman ini. Mantul. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.